yacu tuyakomereza hano mu gihugu cy'u Rwanda mu karere ka Kicukiro mu murenge wa Masaka. Hari umubyeyi utuye mu murenge wa Masaka mu karere ka Kicukiro utabaza ndetse asaba ubuyobozi ubufasha ko bwamufasha kubona amikoro yo kwivuza uburwayi bw'umutima aho yabyimbye cyangwa aho umutima wabyimbye ndetse imitsi ikaba yarazibye, aho uyu mubyeyi asaba ubufasha avuga yuko nta mikoro afite kugeza ubu ngubu yabuze amikoro yo kujya kwivuza uyu mutima. Avuga yuko uyu mutima numara igihe kinini bizarangira uyu mutima apfuye bitewe n'uko imitsi y'umutima yazibye. Kuru yacu tuyerekeze mu karere ka Gatsibo mu murenge wa Muhura. Bamwe mu baturage bo mu murenge wa Muhura mu karere ka Gatsibo baratabaza kubera ikibazo cy'abangavu bakomeje kwishora mu ngeso z'uburaya, aho bano bana bishora mu ngeso z'uburaya bakiri batonya, ugasanga batwise imburagihe cyangwa batwise inda z'indaro bitewe no kwishora mu buraya bakiri bato. Niyo mpamvu abaturage bari gutabaza kugira ngo aba bana bishoye mu ngeso mbi z'ubusambanyi kugira ngo yenda ubuyobozi hari icyo bwabikora kugira ngo aba bana bahagarike zino ngeso mbi bakunze gukora, bitewe n'uko izi ngeso mbi banazikora zikabaviramo ingaruka. Ugasanga bamwe babyaye bakiri batonya, abandi bishoye mu ngeso z'uburaya, ndetse aba bana bavuga yuko impamvu bishora mwa zino ngeso z'uburaya ari uko bavuga yuko nta mikoro baba bafite cyangwa nta epfo na ruguru baba bafite. Bavuga yuko nicyo gisubizo cya nyuma baba bafite cyo kwishora mu buraya. Ibi biri kubera mu karere ka Gatsibo mu murenge wa Muhura. Reka amakuru yacu tuyerekeze mu karere ka Kamonyi mu murenge wa Kayumbu. Habereye ibyarijije abanyarwanda benshi cyane ndetse abandi bibabikamo ubwoba, aho ikirombe cyagwiriye abantu 15, ariko mu abantu 15 harimo abakomeretse n'abakomeretse bihagije. Ni mu gihe kino kirombe cyari cyarahagaritswe by'agateganyo, ariko abaturage bakishora kujya gucukura amabuye y'agaciro batarabahereza uburenganzira, aho iki kirombe bagifunze bitewe n'uko kitari cyujujwe ibisabwa. Ko bavuga yuko abakoraga mwa kino kirombe nta bwirinzi bari bafite, nta sirasi bari bafite, bituma bityo rero iki kirombe bagihagarika bitewe n'uko kitari cyujuje ibisabwa. Ku uyu munsi kw'iki gicamunsi cy'ejo nibwo abagabo bishoye mwa kino kirombe bajya gucukura amabuye y'agaciro, dore yuko imvura yari yanaguye birangira gikundutse. Ni incamake y'amakuru. Nimbarwa bwa mbere ugeze ko no muyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe ufungure inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda kandi yizewe. Reka amakuru yacu tuyatangije hano mu gihugu cy'u Rwanda mu karere ka Kicukiro mu murenge wa Masaka. Hari umubyeyi utishoboye wo mu murenge wa Masaka mu karere ka Kicukiro usaba ubuyobozi kumufasha kubona amikoro yo kwivuza uburwayi bw'umutima, aho avuga yuko umutima wiwe wabyimbye ndetse n'imitsi ikaba yarazibye, aho atabaza bitewe n'uburwayi amaranye igihe kinini. Avuga yuko atabonye ubufasha byarangira yitabye Imana, ndetse avuga yuko ibi bimubangamiye cyane, nta kintu na kimwe ashobora kwikorera, aho avuga yuko ategereza utwo abaturage bamuhaye, ndetse avuga yuko ibi bintu nibikomeza kugera kwa runo rwego bizarangira yitabye Imana. Akaba ari asaba ubufasha hakiri kare kugira ngo yivuze. Nyaboneka abantu mwese mufite umutima wo gufasha uyu mubyeyi, nimba muturanye nimumufashe. Reka amakuru yacu tuyerekeze mu karere ka Gatsibo mu murenge wa Muhura. Bamwe mu baturage bo mu murenge wa Muhura mu karere ka Gatsibo baratabaza kubera ibibazo by'abangavu bakomeje kwiyobora mu ngeso mbi z'ubusambanyi, aho bavuga yuko aba bana izi ngeso mbi z'ubusambanyi bajyamo zituma batwita inda z'imburagihe, ndetse ugasanga bano bana babyaye bakiri batonya. Ibingibi bikaba imbogamizi zo kubeshyira abahungu ko babateye inda, bajya kubafunga bagasanga aba bahungu ntabwo bigeze baryamana, kumbe aba bakobwa baba bararyamanye n'abantu benshi batandukanye. Ugasanga barasamye akabura uwamuteye inda, mwabo ngabo ukabona yahungabanye, ndetse bagashaka no
kwiyambura ubuzima. Abaturage bakaba batabaza bavuga yuko yenda ubuyobozi hari icyo bwakora kwa bano bana b'urubyiruko bari kwishora mu ngeso mbi z'ubusambanyi. Aho abaturage bavuga yuko ibi bigomba guhagarara bitewe n'uko aba bana usanga ari batonya cyane, ariko aba bana bavuga yuko ngo nta yandi mahitamo baba bafite koko niyo mpamvu bishora mu ngeso mbi z'ubusambanyi. Ngayo nguko rero reka amakuru yacu tuhita tuyerekeza mu karere ka Kamonyi mu murenge wa Kayumbu, aho ikirombe cyagwiriye abantu 15, batatu barakomereka, bane bakomereka bihagije, aho iki kirombe cyari cyarahagaritswe by'agateganyo bitewe n'uko kitari cyujujwe ibisabwa. Abacukuraga kino kirombe bari bagiye gucukura mu buryo butemewe n'amategeko, birangira kino kirombe kibakundukiyeho dore yuko hari hamaze iminsi imvura inagwa, bityo rero bituma kino kirombe kirimbuka, aho abaturage bavuze yuko abangaba bagiye kwishora mwa kino kirombe baburiwe cyangwa bababujije kukijyamo, gusa bitwikiriye umugoroba, birangira kino kirombe bakigiyemo, birangira bamwe bahakomerekeye. Ku bw'amahirwe ntawigeze uhaburira ubuzima, ariko kugeza izi saha ubuyobozi bwasabye abaturage kujya batangira amakuru ku gihe kugira ngo izi mpanuka zikunze kubera mu birombe zijye zihagarikwa zitaraba. Bavuga yuko iki kirombe cyahagaritswe by'agateganyo. Reka amakuru yacu tuyasubikire hano, ikiganiro nakagaruka. Niba aribwo bwa mbere ugeze kubona umuyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe, ufungura inzogera kugira ngo uzajye ubashe kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda. Imana ibarinde kandi bahezagire, ibahereze ubuzima buzira umuze. Ndabakunda cyane.